Hai menaza ting choma I awang riame zaina mai go Zeme News Ma Nsa ge hai menaza klum. Zeme News Ma Nsa kibo mlei nize video like te chimlei nize video like tu gara hange rangai dele. Achibza anigo video views ze mai keke changpere hang zala muile achulis du like te gai bize maki mak zigne hai menaza video like te gara hange kyam gai ga dai dele. Na mai kram ke zikre kum chang na jang kai kran tak mai go Zeme News Ma Nsa rai langbe. Da mai kram ke hzis na kum chang na jang kai kana ba mai ge aniram Assam ram haflong dima hapsau district ke drugs zome drugs te je kamne me zome mina hang minge me je police mene dima hapsau district ne nimni le je sale ai me bo haflong dima hapsau district ke drugs japni go public transport vehicle public transport go gari ge kailu je puni jating kag ninge pebegne police mena gari te saulo je jating kag ne operation te japni go gari check te bigine ai je drugs ki je mina hang minge me dagne nim petele je sale ai ge mang ka po mena puni zero gai je marsil suchiang jai tairing do naiding jai Rahul Suchiang jai Kalyanmon Len Thang jai Bisal Delei jaga chele ai me bo mina hangminge mugu case book te gai bize under section 21B jai 29 of the Narcotic Drugs and Psychotropics Substance NDPS Act 1985 jai Assam Dima Hapsau District Haflongu SP Superintendent of Police Busy Zayan Singh ne saja puni drugs job ge kdi me je suna dima Hapsau district ke peuzela muile jai mati ma je puni dudu pepera hange te gule je SP ne sale jai bugo order chai suije India ram ge rule kchi be peze ai je drugs of war drugs te mle ne je jai drugs jom le ne je teunga kamra hange te bji ge north east state ke do bam cham cham ge drugs jom ju tui te je la muidele chipo ji ge ne ani jim ram ge chawgum me halu ge kamne be kro ganja jai ka cham cham be kamne be kro khai me lami chipo bram je te tara hange rang kya gai dele manipur ge do ki je mi ne ro jai police mra me halu je kamne be kro kai be lura me te kan seba nui ngole jai iron na magza ai po be case kene anu do bang te do village po ji kene ai bra me te be kro bra me lu ge kai bram du te ngan ra jai gari ne te je supply te mram do ai po be rocks te je kam ne be kro ra me je te tara hange anu go Zeme News Ma Nsa lam gina nangnui hai manager rang tau gai ga dai dele jai India ram ke degu Union Home Minister Amit Shah ne saja India ram ge mina keke je jai keke krai jam paura hange English jai mi konem paumak je kagne Hindi ne paura le je pane rule kchibe pet kai ga dai dele jai India ram North East gidu Union Home Minister Amit Shah ne saja Arunachal du Nagaland du Manipur du Assam du Meghalaya du Mizoram du ai je class minge ne chu je class crowd chang mi ge mi konem paumak jai English nem paumak je kagne Hindi run ne keke jam paura le du pane rangaile jai ai po ben deuge North East state ke school ram ge ai po be class 5 ke ne chu je class 10 re Hindi ne keke jam paura le ka cheben chuige North East state go gdi mram ne ai po deuge I ne je lungai jai peugai dele jai Pakistan go Prime Minister Imran Khan ne Pakistan citizen में जे live address video chat के ने live address बम्बलोगे इमरान खान ने सजे इंडिया में हंगे पाने पे सुई ई बसम जाए पाक हुंग बसम जाए हिंगे ते बसम पेगाई लूजे हफ्ती दिले जे साले जे पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सजे पाकिस्तान में उनको कनांग में बे चुना ई ची दिले जे कचले जे आयरन मग जे इंडिया कंट्री मगदा बे कंट्री में सो ई ले कहूं बदु मिसोंगा जे इंडिया मदु पकांगते बिगे ngole ई क्रिकेट kan tab tingge जे पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने साले जा USA go president Joe Biden ne Slovakia country में जे पसुई इबसम पे गइदले आचे बजा यूक्रेन के दे में हंगे Slovakia country में S300 air defense system पे पेरे तिंगिम गरी लिम्बे कहरे बे गरी लिम्बे के दे कांगना कपे air defense का चे बजे Slovakia country में यूक्रेन के दे में हंग पे वे बिजिगने US go president Joe Biden ने पसुई इबसम जाय तो के बसम पाने Slovakia country में हंगे पे गइदले जा YouTube official में रशियन में गो पार्लियामेंट चैनल बजी दुमा टीवी का जबे
ai po be Russia go channel TV ke di be Russia me zur me ngobe zai Russia country ndai ko takra te me be ngobe channel bizi Duma TV ka chebe channel Russia go parliament channel ze YouTube official mene blog te ni delei ze ka chele zai chuna ai po be channel Russia go parliament channel ze te ta te ze video ram do upload te do lak le ze sale Zainda ma Ukrainian gde railway station ge Russia mene rocket ka naam pegai ben dege mina himre pere chaile jaka chule achule stu na mai ge Ukrainian gde go president Volodymyr Zelensky ne confirm te gai daise plan te je Ukrainian gde ge chi railway station ge rocket pegai begine mina hang ringe ka naam chai di jai mina hang minge na poina chai di le je sale Zai India go actress Priyanka Chopra ne gdei pere pe mig mandai ge sam pe chi ga je gdei pere le ne Ukrainian gdei me je ngara nangule je ka chele a chebza a Ukrainian gdei ge civilian me zimnar me chain ki sangdi bzi ne hai mena Ukrainian gdei me hange sap ke le je Priyanka Chopra ne pugo Instagram me video post te ga bze viral sangja ta ti dele Zaina ma Ukrainian gdei ge Russia mramne civilian mramze kapchani be pe roza pe dobe plan hai ke zehim rukuna zimna ka chaipum civilian me chai di be Russia mne kapchani be hai ke zehim rukuna pe do de le za ka chele zagi ki je ai za ka chaipum me do be hanam kang garim pui kang zai heki kam siani be kang zai ka chamcham mangi ki ramne du do le za Ukrainian gdei go official mene sale ai po man sa pi mele ne anui hai mena Pihi ngongo bloga aize Ukrainian gdei mnai Russia me ka rei be hange peize rei soze disi be tatev dai chilera hange haimna kolomgai klei ka chebze Zeme News Ma Nsa kibob lamgine nangnui haimna zarangai gdai delei numai go Zeme News Ma Nsa pogai bige pau mobe zai pau soibe bamzai na nangnui haimna ne lungai ra delei zai aige nangnui Ma Nsa kangking beng kingwang chang lakpa bamzai na nangnui haimna ne comment te gara hange kyam gai delei ai gena na mai go Zeme News Ma Nsa loi gai delei nangni ne pegai nking gai baby zigena to delei Kangia je share like comment jai subscribe te galo hai mana je klum delei